ولاد جوزي رجعوا من المدرسه واتفاجئوا بكميه الشوكيز اللي عندنا منين؟ من بلبن. يلا بقى دوقوا، هدوقوا ويقولوا رايهم. تمام؟ عارفين ان بلبن بيعملها بالشوكولاته البلجيكي مش الشوكولاته المصريه. يلا دوق. تعالى يا حمزه انت دوق. حمزه جه قفش البتاعه وكل. تيجي يا كندا. ده مين دي؟ حلو؟ حلو يا حمزه؟ ايه؟ اهو طعمه حلو؟ قوي صح؟ قوي يا جماعه. كمان بيدوب وطعم الشوكولاته فيه تحفه وسكره حلو قوي، مش مسكر بزياده عن اللزوم. طيب في حاجه بقى ما حدش قال لكم عليها، ان بلبن هنا بيحسب السعرات الحراريه اللي في كل واحده كوكيز. يعني ممكن اهو تاكلوا واحده 2 ومش هتبقوا ايه ندمانين. حلو ده جامد، ده خلصوه كله. تحفه